ole ani kirhlani somni pakwa kan lo thleng le tareng mai tukin zinga hianin international news Middle East lam thu thar tele Pakistan a chiat to na Pakistan sipai som pathum zat thina chungchang te le thil dang Houthi chen na tharte kan han ngai thlale don ani IDF chuan Houthi ten Israel a missile an kap ni in an soya hei hi Houthi te po hian an fin fia boka an nem het boka an ti nge ye ni thuan puang ole Israel le Iran in beina topa Gaza Israel che chhun zoma Lebanon Hezbollah te Israel chuan in do thlona mangin an bei chhun zom boka chuti lai chuan in Yemen a Houthi te chuan Israel an bei chhun zom ve le ta Yemen a Iran thlop Houthi ten ballistic missile Israel lama an kapa ama ero chu Israel air defense ten an lo dang ni in Israeli defense force chuan thu chu an siam IDF chuan missile hi ka thlak ani thu asoi hliam chiat na thleng engma om lova Israel chim lambir saba dimona arat le a che vela siren hi tiri kania minute libor vel chau tiri kania hemin hu hianin Israel mi puite mun him lamanin son man hani Israel civil mi ten phone a push notification an donga chumi hmang chuanin long range missile hmanga beina chutiang chu hriat tirna an dong thina hemin hu hianin rang takin shelter lama an tlan ta thina ni kha anua Houthi te chuan he bei pui thlak na hi an tiani thuan soya bir saba la Israel bir saba a melma Israel target poimo tak te sensitive target te an bei thu Houthi te chuan an puang Israel chimlam bir saba dimona arat le a chevela warning siren ti ri kania he Houthi operation hi Israel air defense chuan hlotling takin an lo dang an lo ti topa Houthi te hian an thu pui America tan thina Israel tan thina ti chu an au pui zela October ni saria Hamas ten Israela mi pui poi selo an tha chiam hnu atuk maya khanin be pui thlak na Israel chona kalpui tanani kha khamin hnu khanin Houthi Yemen a Houthi te hian Gaza thlopna Israel hi an be tanani Houthi te hian January sang hele somni panga a Israel le Hamas inka hai an siam khan Israel a ballistic missile somni chuang attack drone le cruise missile tam takan kap lut to a ni kum July thla khan Tel Aviv an beina mi pakhat chu alo thi to boka mi engama zat an hliam boka ni khamia wang khan Israel chona voi khatna Yemen a Houthi te chu indo thlona mangin an be tan ve ta boka ni kha March ni som pariata IDF in Gaza Stripa Hamas laka bei puan thlak tan atang khan Yemen Houthi te hian ballistic missile somnga pani le drone som pathum Israel beinan kap chuak to a missile zinga atam zok hi Israel chuan an kap thla Gaza atang hian rocket Israel lama kalu ani thina maro chu tun haya hian an kap chuak kha ta veu mai tu thar bera chuan zirtop jan khan Israel lama Hamas te hian rocket an kap vele a amai ro chu Israel tan hlo om tham ani lo thung Iran hian tun thla chung khanin Israel ne nanin do ni som pani chung khan Israel a ballistic missile tam tham takan kap luta masela inka hai khati to pani ta ni kha indona tamzo ka hian Iran thlop fir fiak pol Hezbollah chuan Lebanon na tangin Israel chu an bei boka masa Israel tan hlo om tham ani lo boka ni ole Israel official te chuan Iran bei pui thlak na khanin security chief somthum zet an thi ni in an puanga nuclear scientist som pakhat zet Iran chuan a chan ni in an soi Israel in Iran nuclear a an thil tum Iran nuclear program ti chetura an malak na hianin Iran lama security official senior somthum chuang le nuclear scientist senior som pakhat an thi ni in Israel sipai senior pakhat chuan ni som pani chung in do na thil thleng asoi United States ta chuan in independent expert chuan sumdon na atana man satellite imagery thalak azir chian na Israel air defense paltang Iran missile somthum zinga claim te chawin sipai mun poimo a khoi chia ni in asoi satellite thalak lam zirchiang tu CNA Corporation a associate research analyst Dekar Eveleth chuan Iran hian missile ka diktak ang chi precision technology sang tak ang hi an la siam chuak lo ni in asoya Israel a chuan senior military official te chuan zuni som pathuma Israel in Iran a beitan tira tang khanin aerial defense ana sa takin Iran hi an che chhia a an air defense ang chi Israel ral thom lo ka phlatur ang chi an air defense system te
Israel chuan na se takin an ti chiat sakani khawang khan Iran khanin Israel beina kha nezo takin an chang le theilovani tin Iran ballistic missile Israel chuan a kap chhechu boka an ka chuana an launcher te thanem tak Israel khana ka chiat awangin khawang khan Iran chuan Israel ballistic missile ka chuana har satna lian tak ato pha bokani kha Israeli Air Force hian target zakot chuang Iran a khan an kapa Israel sipai te chuan Iran missile siam chuana chuna se takin an ti chhia a US in ka haya puan hnuah chau khanin Israel chet na khati to pani chawani Iran nuclear project hian chiatna na sa taka toka an sarkar chuan in uranium za asom ko thlenga ti pun theina hun rem chang an nei chu Israel US malak na a ti top sakani tuna nuclear al thuam kor siam chhuat theina an nei chu ti to pani to ni ti in official chuan atar langa nuclear ra thuam siam atum nia an pu wanga Israel le US beina kha Iran chuan na takin a chang let bokani kha Iran thunei tu te chuan Iran rama hian in mi zaruk somni pasari an thi ti soin he huna hian media te khapna khau tak kauma wangin Iran ram chunga hian media te an zalen lo wangin an chiat to na kim chang tak hi khovel hriata phaulan ani lo ma zo kani Israel thunei tu te chuan Israel ami somni pariat an thi ti an soi ve boka Independent US expert chuan Iran missile force te chu US mun ma le US siam F-35 fighter jet angchi sipai target diktaka kap turin an thatok lawa in advance tok lo ni in a soi hemia wanghian target irregular taka an ka thei om chhun chu khopui lian emo Haifa a refinery angchi industrial target emo chawani thu Reuters saril Iran in a hlom puya missile an ron ka chhuala ya Israel in do thlona ten an lo ti boi thin le Israel in do thlona rol tena an bei boi reng kara Iran in missile ron ka lai hianin a target tak kap dik thei tur hianin theina sang tak Iran chuan nei lo ni a soyani bokani tundin hunan performance level a chuan in Israel in nakin loka po hetiang operation angchi a hian tuna Israel in result thatak anei hi nakin thlengpon alahum him theidon alahum him thei tura an nga yani Israel Defense Minister Israel Katz chuan an sipai te chu Iran laka van boruak an chungnung hle a Iran van boruak po an thunun ne ni in hasoya Tudi line IDF Chief of Staff Lieutenant General El Zamir chuan heti lai hian IDF Chief of Staff Zamir chuan Gaza hian sipai bepui thlak na lian tak Israel in ground operation akal pui Gideon Chariot tia hriat chu na zokin nakina kal chho pui ani dona chu chuan Gaza mun zau zok thunun na kengtel dona ni ti na soi Dead to America, dead to Israel. Ti mangin Iran chuan in do na a an mi le sa thi te William na han nei. Nimin in rin ni khanin Tehran khopui chunga mi sang te lan pung kho ma revolutionary ga thau tu te le mi poimo dang scientist te ni som pani chung in do na a Israel beina awanga thi te an chun na hun an manga top commander le nuclear scientist dang vuina hun an manga mi an pung khom tam hle mi challang le sarkar official mi poimo tak tak vuina in khom hi official atran hania state TV chuan hemi chungchang hi puang in atar langa mi pui chuan thomhna duman ha Iran flag an zara sipai ho tu te thalak tarlan ani boka he huna hianin Iran president Masoud Pezeshkian ba ka sarkar ho tu lian dang te po an tel kim hle thalak te chu Tehran khopui lai hall Eveleth square bula te Iran flag tenen zara nia uniform ha commander thi te thalak po tarlan ani boka God's Chief General Hossein Salami te God's ballistic missile program how to General Amir Ali Hazizadeh te an kuang te moi taka chaini in flekatua mani boka Azadi Street a chakka phurkwal ni in mi pui ten dead to America dead to Israel ti in an aur wal dul mai Salami le Hazizadeh te hi in do ni masaber Israel in bei pui thak tran ni zu ni som pathum khan an thinga la Israel chuan Iran sipai hruai tu an how to lok berber tele nuclear scientist te uranium enriched site poimo tele ballistic missile program te na sa takina bayin ati chhia a hemi poimo te hi athat boka Islamic Republican Zudaram ti chiat atum chumi a hlotin lonan Israel chuan he be pui thlak na hi anti mak mo ani thu an soi ani thisinga hian Iran revolutionary guard an major general le Iran hruai tu te singa mi sipai ho tu panina Mohammed Bagheri po tela
anu puile afanu tual chung media journalist te bula phumani yang nuclear scientist Mohammed Mehdi Tiranchi po heni sompani indo chung hian athia anu puinen phumani don bokani social media video ti darni in Islamic Revolutionary Guard Elite Quds Force General Ismail Ghani commander chu he suna huna hianin sun telve ni boka The New York Times chuan indo tirlam khan athi tu hi tarlan ani lo ti tar langa Israel beina awangin Iran sipai hroi tu zinga thizinga khan khani kha telti tarlan ani mase IDF hian antha ani ti soilo mase Ismail Khani hi thizinga tel nia soi ani Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan vuina hun manna hianin rammi puite ma state broadcast kalpuya heti la hian Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Iran mi poimo horwal sipai hruai tu tele nuclear scientist role vuina hianin Supreme Leader hi telzinga aming alang lova indona achua ma tangkhan vantlang ma ain lan to lova mani khana voi khatnan mi pui ma TV ain lana mase tuna hian khonge a hria ta nilovani Khamenei hian hetiang sipai hruai tu lokle mi poimo vuina hianin open ceremonies nei ma in commander thito te bom chunga commander thi te kuang chunga tong traina nei thina anua state television ati chuani thina ni mase tuntruma hian hetiang he thleng lo thung Khamenei kha vantlang ma ain lan hunun ber chu zun ni som pakhat khania Israel na indona achua mani ni vel khan Iran MP in mu khom na huna khana telveni mase ninga niya athusoi video ti chua kha pre-record ania record sa ti chuania kha indo top nuwa athucha masaber nia soyani kumsombret parukmi Ayatollah hian Iran nuclear site pathum iwasina beichu chetna liana thlenglo ni khana soi thungani kha United Nations Nuclear Watchdog Agency ho tu Rafael Grossi chuan American bunker buster bomb mga Iran fordo nuclear site beichu chetna lian tak thlen tu ania tlang huai leichunga facility a chena sa hle ati Iran chuan commander somthum vel le nuclear scientist som pakhat an vui hi Iran tan chuanin chetna lian tak chetna ra phlak takating ome hetiang khopan mi poimo arwala an vui hi alom ngai lo ni hialin an soi Israel khan Iran nuclear kain hoi facility pariat le military infrastructure site zasari som ni chuang Iran ram chunga a bei manani Washington human rights activist group in antarlan danin mi sangkhat chuang Iran a hian an thi an zinga hian civil mi zali som pasari an tel ni na tar langa Iran hian ballistic missile zanga som nga chuang Israel beina na manga atam sok chu Israel chuan lo danga mase air defense paltlanga omnuala Israel a hian mi som ni pariat an thi ve bokani kha Inrin nia suna inkhom hi top commander te vantlang ma vuina inkhom nei puina ma saber nia tarlana nia hei hi inka hai zon hu Iran Israel in beina top nuwa vuina lian ma saberani Iran television chuan heng vuiliam tak te hi an vain mi somruk ni na tarlanga mai chia palina naw pang palian telbok Tehran Islamic Development Coordination Council ho tu Mohsen Mahmoudi chuan Islamic Iran le revolutionary tan chuanin voin hi kan theng hil ngai to lo tur le kan hret reng to turania Iran tan chuan chan na lian takani nira phlak takani ati ole Iran lam chu handu to kila Pakistan chet to na hi han ngai thavele lok tiang Pakistan mar thlang lama chuanin thichil beina awangin sipai som pathum zatan thi AFP report a chuanin Inrinia thil thleng khania sarkar official te le police official te thu soya tanga tarlan ni in report a chuan poi khoina thlenga hian civil mi telin mi somni pakwa in hliam an tuarti tarlan ani bokani Pakistan a Khyber Pakhtunkhwa province a North Waziristan district a tual chung sarkar official te chuan suicide bomber pakhatin bom atipuaka lir thei pakhat chu thichil bom mangena baya sipai convoy ania motor manga sipai injui chumi phurtu lir thei chu ni in bompok wanghen sipai som pathum an thinga la sipai som le civil mi som pakwan hliam ni in atar langani he beina thlenga hian in pahni chungpo achhia anau pang parukin hliam an tuar ni in AFP chuan a soibok sipai hliam palite din mun chu a thalo hle ni in administrative official chuan a puanga ethil hlengi Pakistan Taliban Pol Hafiz Gul Bahadur Arm Group a suicide bomber wing te thilti nia report ani mortar shell pok wangin
mortar cell puak wangin naupang panga an hliam bawk ani thil thleng dangah chuanin Pakistan marlam Afghanistan ramribula Afghanistan ramribel pakhata mortar cell ka ani awangin naupang panga telin mi sompali an hliam bawk nia soyani mortar cell hi Khyber Pakhtunkhwa province a Kuram district a kachi kamar khua inchunga apuaka in hi a chheviau nia soyani bawk Pakistan hian kumsang hela somni pakhata Kabul Taliban ten thu neina an chan le hnuwa Pakistan ramribela hian tharum thonana satak apung chhawa Islamabad chuan an ram chunga bepui thlakna a phal sakni in Taliban ho chu alo pu to a an thu alo in mulo fo to bokani chinchia danin Khyber Pakhtunkhwa le Balochistan sarkar beitu pol ten kumtira tangkhanin mi jani somko velan that to a atam jok chu security official te anni ole hemi chungchanga hian puan tur tam tak oma a ran pa video siam tham mania ama ero chu kan puan sele tuk chuan ani nompal ve thaya khati china khan handu tok le phot mai teang he channel a hianin khovel thu tharin dona thu tharte international news politics le ka inhoite military operation update te le thungai nom tak tak he channel a hian ti chu reng ania milonga chang zel don nia